20 okusov, 2 tekmovalca, to je Blind Test Aragos Challenge. Ja. Prvi je tale zadevca. Z tega roko, prosim. Dej proti meni. Tako, ja. Dej, takole imaš jo v roki, evo. Kaj imam v roki? What the fuck je to človek? Ja, jaz že vem, kaj je to. Kaj je to? Riko, navadno. Ne, ja, mentol neki. Sivka, ta pakonga je taka roza. Aj? Kaj rečeš, da je pol to končno? Riko. Ali? Ali boš zgooglil do konca? Ja. Druga zadeva. What? Čokolada je, ne? Dobro sem, čokolada je. Kokos! Ok. Bounty je! A veš kaj sem rekel? Jaz verjetno za tebe nisem bil prijazen, kot si do mene zdala. Žuj pekoče! Kokos je, ne? Jaz bi rekel, da je bounty. Evo, jaz ne vem, koliko se vidi dobro, ampak... Mene to zvuči na Coca-Colu. What the fuck? Kuj ne znam opisati, ne vem kaj je to. Uj. What? Jaz bi rekel, da je to kombuča. Še enkrat. Pač nek čaj je to. A ne! Justi limona. A veš kaj je to? Ej, to je on Arizona Ice Tea. Evo, rekel sem. Dobro. Brat, to je bil pa Mythical Pulse zdaj. Kaj je to? Bum! Kaj veš v roki? Izvoli. Bravo, od Milke, brat! Bravo, od Milke. Kako je to nice, da je. Tako bi lahko še eno. To je karamela z mentolom. Karamela v glavnem. Nek karamela bonbon za lizat. Coca-Cola, kaj je bilo? Ja. To pa vem, ker sem jedel to cel svoj life, ker sem bil v 6 let. To je mislim, da zdaj 7. zadeva. Bum! Marshmallow! Tukaj to easy to read, bruda. Marshmallow, spomnim tega človek, vem, da je marshmallow. Dal ti jo bom takole, pa imaš cel ljubi čas, da se odločaš, kakšna je to za ena pijača. Granatno jabolko. Wow. Ja, nek čaj je, ne. To je ledeni čaj. To je lemon tea. Ni to obični čips. To je proteinski čips. Kaj je to za načelko? Neke kokice, ne vem kva, ampak to je proteinski čov. Ja? Kaj neke kokice, to je proteinski čips. Ne vem, kako se temu reče. Ampak to je... To je to, kar sem na borovnici v šparu gledala. To so one palčke slov, to posla. Ne vem, kako se reče temu. Nekaj se ponovno z limono, veš. Oreo! Palčke. Vse sem se delal posla. Moje borbončice so neprimerljive. Hvala. Rikola sem zadev, Bounty sem zadev. Je to Kinder Cola, okej, crazy. Ja, dobro. Pa je bil brownie. Pa je bil brownie, dobro, to sem zadev. Protein chips, a vidiš. Cola, okej, marshmallow, okej. Pa je bil... Okej, to nisem zadev. Wafer curls.
With vanilla flavor cream. Damn, okej. Tole je ta prvi. Okej, čakaj, ajde. Kaj je to neki kiwi šlo? Zakaj ima to peš? Mogu gotoviti, kaj je to. Ja. Kje voham sam zelenje. Ne vem, stari. Ne? Ne, nimam pojma. Model granilka, res, ne Okej, vem. granilka? Ne vem, res ne vem. Okej. Paprika. What? Zakaj je pikant? What? Sam je res pikant, Marta. Ne, paprika je. Paprika? Sam je pekoča paprika. Rdeča. Ne, mogoče zelena. Zakaj je to kot čili človek? Žoj pekoče. Daj mi vodo. Voda. Kaj je to za en čili človek? A model pa to je čili človek. Ni čili svoj. Kako je pekoč? Daj še eno, aj. Ne! Daj, ta zadnjič ogibi, ajde. Je paprika bolj na kurica. Okej, prav. Pa to je nek čili človek. A bo še voda? Ne, kaj je še slabše. Okej. To ti bo dosti pomagal. Zakaj me tako trepinčiš? Se pravi, zdaj smo pri temu, pri grenivki pa pri papriki. Grenivka? Paprika, to je nek štiri pofukaj. Paprika. Model je sploh nima več okusa. Prav zažgal si me sploh... Ej, kaj je ono sadje v unih pudingih? Marelca, presedem. Marelca? Nekaj na to fora, ja. Okej. Imamo ta najtežjega. Ko smo skuru. Wow, fuck. Še. Daj še eno, to boš rabo več veš. Dragon fruit. Dragon fruit. A bi še enkrat? Ne, kaj itak nima okusa. Mene še zdaj peče. Ja? Fuck. A ti dam še malo? A bi ti raš dam nekaj za spit? Ja. Okej. Kaj rečeš, da je to? Dej, Kaj rečeš, da je to? puter. Puter. To je ful kombučasto, dude. To mora biti to, bro. Okej. Če ni to, pol... Kombuča zadnji odgovor. Mora biti. Celo lahko poješ, kar celo da je usta. Celo da je... Jaz mislim, da je eno suho sadje. Aha. To je v moji glavi. Okej. Ne vem, suho sadje. Suho sadje. Suho sadje. Okej. Prav, gremo mi naprej. Zdaj naprej imamo mi v bistvu tole. Dosti poznana zadeva. To so oni kroksi, kaj so že? Ja, ne vem imena teh candyjev, ampak so oni okrogni peanut butter. A se mogoče spomniš barvo pakonge? Oranžna je. Rišiš je, ja. Okej. Ja, rišiš je, 100%. Okej. Ja, noč. A se reče rišiš ali risis? Risis. 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 Ti si malo natočen. A? Kaj tega je skoraj liter pa pol. To je en Red Bull, bro. Ja? Kaj je sve? Pa zakaj ste tako blizu, fanta? To si že probil? To si že probil. Pil si že to. Te malo razrečem z vodo. Degutantno človek. Kaj? Degutantno je človek. Oh shit. A bo še mam? Daj, begaj. Ja, si normalen. Ja. Kaj je to neka kurkuma? Zdaj, če si pripravljen, a ne, da se soočiš s tem, kaj pa kako, lahko daš dol, pa pogledaš, kaj sem ti pripravil. Od desne proti levi, pet. Od desne proti levi. Zakaj je tako svetlo? Mača! Ja, O, to sem zasral, a ne? ja, to si rekel, da je fanta.
Sem rekel, da je fanta. Risis, Ja. risis, to sem zadeval, ne? To si zadev. To sem zadeval. Res si zadev, suho sadje si zadev. Suho sadje, Ja, top. kombučo si zadev. Kombučo sem To zadeval. je sir, ta... O, sirček je bil. Topljen sir, to je marelica skor, to je brez... To ni paprika, ampak je pa eden iz najbolj pekočih feferonov na svetu. Čili je, Ja, feron je bil. to je, vem, da je 26 milijonov onga PSI-ja, kam ima... Sam, a veš, da me je brna, sam me ni toliko. 26 milijonov ima ta PSI-ja. 26 milijonov. Ja, ponavad Koliko si mi ga dal? Celega si pojedel. Najbolj te je ta čili. Svaka čast, da si ga sploh pojedel. Pa res, jaz sem ne dal. Ti si cel ga dal. Ja, jaz sem ti tako, jaz sem ti tako. Tako si mi... Ja, izbisi celega, ja. Cel ga sem Ja, podal. izbisi celega pojedel, ja. A veš, koliko me je pekel, da veš? Verjamem ti, ja. Samo, veš, kaj ti paše, ne? Ja, se mi paša, Ja. ampak Ja, se zdaj to... tega sem pa rešil. Dobro te bo spucal, veš, zdaj na WC-ju, ko boš pol čez nekaj cajta. Kako sem bil čudil, jaz sem se kar tresel, sem se bil. A res? Ja, realno, telo je odreagiral tako. Prav tresel sem se. Ker je ful je pikantno, res. Ne, res je, tam ta je, veš, da je ta neki The Devil ali Dragon, ne vem kva, neki, ja. Ko stoji pred bed. On se što užuje. Veš, voda. Oh my god. Sam, a veš, To je pa kako bo jedel. po vodi je slab. Daj ven pun. Oh my Daj god. pet v WC pa ven. Oh my god. Je, ne. Jaz sem mislil, da bom umrl. Kako je da beče? Nač, dame in gospodje, on bo umrl, jaz tudi. Kako si dobro? Se vidimo v naslednjem videu. Adijo. Mi to brez skočilo.